Amavubi icyo navugaho cyangwa se icyo twasesenguraho. Hey, y'all, come look at this. Amavubi kuva kera ubona ko twabitangiye ejo muri 2022 na rimwe niba 2026. Go gitara. Ya, noneho tubibaza uvuze Amavubi bizagenda bite. Ako ngiye cyo mvuga nk'Amavubi. God, please, no! 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 Ifuza ko Amavubi agomba kuhanava akagera naho agomba. Ibyo kuvuga ngo bagiye mu kibuga batugatsindwa. Ibyo nike ntabwo mkifuza. Amavubi agomba kuzamuka. Amavubi ni ikipe y'igihugu. Bafite abakinyi nabwe nibazamuke. Kano kana disi karahungabanya mu mutwe. Bishoboka bajya na za Thailand. Hey, y'all, come look at this. Bakajya kuzana abakinyi. Yeah. Yes. Za India. Za Miami. Niko. Narose inzozi. Ayo Niko, Sherin hagana narose. Narose mbona umugabo. Umva. Famondagara. Ujya mu masamake. Umva nkubwire. Reka imifupa urya maroti. Umva. Yambonye Sherin. Oya uretse gatoya. Yo. Sherin bari kugutera narose inzozi nziza mbona ni wowe. Ariko kirazira gukora umutware mu mutwe. Mbara ndebe ko byibuze udafite umusatsi. Konzi komyishuru hatabayo kirize wampaye kubiceri hagira uko nigenza we konzi komyishuru hatabayo kirize wampaye kubiceri hagira uko ni hallelujah. Wanyu ni hehe? Nyankenke. Unagana he? Hafi y'umurenge wa Nyankenke. Ubwo ni hehe? Uba Nyankenke hafi n'umurenge wa Nyankenke. Ubwo nahagana he? Nturanya n'umurenge. Hafi n'umurenge wa Nyankenke kandi uba Nyankenke. Ubwo nahagana he? Muri Nyankenke. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisa murekeraho. Wajya kubona okay, twashatse twakoze mariage katurebe. Numva mariage yabaye rodezu kwa okay. Numva rodezu kwa zikurikiyeho madamu yari yasomye kandi nako ni nabwiye Imana ngo ahita sama ngiye adasama. Urumva twari kugenga iminyagaro urumva. Hanyuma nene namubwiye ngo kandi ahita byara umuhungu. Niko byagenze ndavuga ngo azakurikizeho umukobwa. Wewe usa n'uwabitegetse biremera ariko we yagutanze gushaka nta ni yari yavamo. Umezu yarunda uyarunda cyane numara kuva mu mwuka nacyaza kumarira uzamana ubikoze mu uyasige hejuru kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracujwe n'akaganya k'umutima gusa. Wambwira gute ukuntu mubaho mwebwe? Mpamagara abashomeri wumve wese wumve. Reka abashomeri n'abantu badakira konte n'abantu badafite amafaranga za buri kwezi yaranga. Reka nterero yumve ukuntu bangana. Haleluya. Gusa wamenya babaho gute? Injira muri dosiye yabo rero wahagwa. Niba mushaka gukorera Imana muzatekereza ibintu mutashobora Imana yabishoborayo. Abo abantu mukurikira radio mugomba gukora Subscribe. Cyariko hari nashonje. Igitsina cyanjye tuzitange niko ndagwane nambara mwese garusha. Amen.
ndagwana intambara mwisira rusha gisibiragoye uranzigamira igisiba cyanjye ntusigitange niko ndagwana intambara mwisira rusha. Ibiciro bindi birazwa ariko icyagasuzuguro mfite amatsiko abera basuzugura abirabura of course umwirabura nawe yagira akantu atangiye kugusumbya akigira wamwe ubuzima busanzwe nirinda kwibyimbya nk'amandazi yo mu ruhango kuko yo baba bashyizemo rovire. ntago abantu bashaka gusenga ushaka kureba televiziyo kujya kuri Twitter TikTok murayizi rwa rubuga nkoranyambaga rubana n'uburwayi bwo mu mutwe. Speak English? Yeah. What is your good name? My name is Motherfucker. Well, your name is what? Motherfucker. Hello, motherfucker. But how did the accident actually happen? I saw vehicle coming. I realized that this is an accident due to their vehicle which have no brakes. So how did you know the vehicle had no brakes? If it has brakes, would do at least to follow, but it komanyoko. Noza natambwira hari umuntu wambwiye kare ngo ndi mubi hata ndi mubi mbwiza ukuri kandi nkunda abantu bambwira ukuri hata reba urabona ndi mubi kandi do uw'abandi nta kintu na kimwe nisize mbwira urabona ndi mubi cyane. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Jaïla. Shitani mukurura mu busambanyi no mu nzoka. Genda mitsingi uraryohora kubitwa n'inkuru. Mano! Umva gusenga kwanje. Kushobora byose. Mobimba. Umva gutaka. Apana gapeti mana. Nakintu. Cyaro kuyu mugambi wawe nubwo bimeze gutya. Mitsingi mobimba. Muzina ryawe. Mobimba. Uri hejuru y'ubutwara bw'umwijima shitani ndagukubita shitani ndazina umukobwa mwiza ufite amabuno nk'aya mama pasiteri amabuno nk'aya mama pasiteri amabuno meza nk'aya mama pasiteri ayo Uwiteka ntabara temera wemeze yaka naho yakinisha imbaraga zawe ugaragaze ko ufite imbaraga mu izina rya Yesu amen yaka yagiye. Shaka kumenya ngo Mohamed abahe kugeza uyu munsi kuri isaha uwo duhagaze hano ari hehe ikintu yakoze special nze bite Haleluya. Thank you.